Bu заказга сэндвич панель. Типа сэндвич панель. Экинчи жагынан жүктөп атабыз буюрса. Өзбек туугандар жүктөп атат. Сэндвич панель мындай ортосунда стекло ата тура турган. Карасы башкача экен кара. Güzel dostum, öldürüp bayrak yapıyor. Boş değil. Yani sonra geliyor. Buranın tavuk geldi. Köp köcek bolup. Öntüp cevap baylap üretken. Peki. Maşını baylap berdi. Uşağı jaktı da. Şu tinikelerden jasaytken da ortasına stiklo vatası salıp çıktı atsam dağın birden tura geldi. Жүктөп жөнөдү экен. Кахан. Şimdi buyursa Respublika Mariel деген жер. Çıkar jönödü eкен. Так, бул ремонтный зона. Биздин база. Машина турат. Onu da falan burası. Bul ремонтный зона. Top машина. Kutu öyle salmaştırağını geldi baza. Vladimir'de gitti. Burası da автономный nemeler göğükende. Şimdi saat 9:30 oldu. 2 avgust. 27 gradus ısıdı. Gazel geçiresine koyuvermedim. Ошол туганда.
Сэндвич панельдикти болуп кетти. Где-то 10 тоннага жетпеген. Машина жеңил кетти. 22 литр 22,5 жеп атты эле азыр пробкада 24,5 чыгып кетти. Владимирде самохвал торговый центр деген. Сочи жакка барганда видеого тартпаптын. Ал жакта вообще кооз элер көп экен. Буйруп калса, барып калсак дагы тартап турбуз, насип кылса. Вязниковский район. Алдым. Эмсенде Гороховец деген шаардан өтүп кеттим. Шаарча. Шаарчасы мындай жер үйлөр экен. Гороховец. Шундай болгон жер таңда. Мол жакта этажкалар бар экен. Нижний Новгород. Жерде фурада даруздар сатылат. Чамасы ушул жерде базар бар окшойт. Овощной рынок бар экен. Бул жерде немелер турат да. Дагестанский буралар турат. Нижний Новгородда мында река өтөт экен. Бул жагы Java. Xo'sh, keremet жерде. O yerda арал бар экен, неменин ичинде, Речканын ичинде. Bu Нижний Новгород. Шундай тугандар. Джунгли onun özünçələ джунгли. İçində mында үйлөр бар ekan. Naq to'liq oruslar degендей. To'liq qirg'izlar degендей, to'liq oruslar degендей. Бұл жерде Нижний Новгородта Газель завод. Заводда болды. Салон бар екен. Чизіп қойып тұр. Тартаба алдым еді КамАЗдар. Ол жақта легковой, газель, базельдер, машина базарлар бар екен. Ол жерде жаңы КамАЗдар бар екен, газельдер бар екен жерде дагы. Салон да. Опа. Казань прямо. Он жаққа Москваға кетеміз. Бая мен ошол нарактан келишим керек эле. Нарактан келишим керек эле. Телефонда сүйлөшүп отуруп аласы. Круговое движение, второй съезд.
Aksotur ötüp ketipti. Nijni Novgoroddan görüp çıktım içine. Kalede var gitti. Ufağa 702 kilometre kaldı. Yer uylar var ki. Bunlar orlu lekin. Ortada onu oruk etti ortada. Yetti. Oru atıptır yem oru atıptır. Ne kombaynlar orada. Reka Sura. Yüzünün de olan mos var. Номері бар екен, бірақ жанында инсан номері бар екен. Жаңа қойып алып кетіп Впереди камера на 70. Şimdi Kazan'ga girişine gelip kaldık. Круговое движение, второй съезд. Bunu жетейін қалын. Şurada. Onun skotlarını, çekelerini cevapta şunday mı yani? Onun da ol bana geldi, zakretim. Onu düşürüp bitti. Onun da panellerde uzunların kıranmayan düşürüyor. Kıskaların karamayan düşürüp aldı. Şunday çok uzun skaplardı. Onlar Java'da da. Paneller meyin.
kran menen manipülatör menen koyup atады oymelerde. Mende gece işte atады. Squat kende bir. Buna krandagın taza eken. Şintip düşürüp bitti kran. Elim üstün cavaz. Buna elim akmayan elim turup tat aldım. Eğlendi. Emeği çekersin tahtalar dizip çalışın. Bismillahirrahmanirrahim dep düşürdük bunu. Neler kum eken, şöyle oturup boğasam öyle.